Special Court Prevention of Corruption Act chuan voin khan kaut labung le tuipang lui mini haidel project thubuaiah PWD Engineer in Chief lui Engineer lian sang chu thiam lo a chantir veleta kaut labung le tuipang lui mini haidel project eiruk na thubuaiah hian mi pali ta chu thiam lavapu ania Engineer lian sang ma hian P&E engineer laldong lian ale supplier sopan kumar roi te chu kumin jun thla khan thiam lo chantir niin ansum teaching penzat ve cheng nuai thum sing ruk le sang thum ve choi turati anlo ni to boka hemitruma judgment order ti chuatang hian he thu buai chungchang atlang puin kantar langdon ani thiam lowan chantir tak engineer lian sang hi IPC section a criminal conspiracy le hemikai noi thubuai rang or tirania in nam hnoya pudang engineer lal nun moya sai lote engineer lal dong lian ale sopan kumar roi te poin heng thubuai hi anor ve boka poi khoina hi kumsang khajakwa somkwa pakwa July thlatra kumsang ni le pali March thlachunga thlenganga chinchianin kumsang ni le paruka khan church seat thelunia court hian kumin mei thla khan he thubuai hi mun nia thren rangin engineer lian sanga thubuai hi a rangin ankaltira abak midang pathum te thubuai chu mun khata dane he thubuai ronir chuatran na hi kumsang ni le pariata khan ania tuna MPC president nimek khatilaya prism president puwanal ruatale general secretary puarel lian tluanga te chuan anti corruption bureau a kautlabung le tuipang lui mini haidel project a hian summan diklona abikin kumsang ni le pakhata estimate unrevisa om tin complain antheluta additional SP SCB chuan P&E department engineer som paruk telaka eiruk na le anni na man sual na kai noyate thubuai a thelu zui ta bokane summan dan felhlel chuichiana hian investigating officer chuan khotlang thruai tu tenen kautlabung MHP antloa ahung na thirlen chungchang bi ka hung chu ani ve nge ya ma se achetoa chuti lain document to matrangin thirlen role somruk paruk chu RP processing unit aizol chan mariami sopan kumar oya ta trangin an lei nina langa mase RP processing unit lam hian SC haidelin trongka a order rangin chalan an loziak tamai ninan tarlang phota thirlen chun pe an pelotia soidan ainan lo deute nuai nuwa nathok pakhatin kudama trangin ape chuak ta niin RP processing unit neitupa hian asoitane thirlen an leilai kumsang khajakwa somkwa pakwa July thla a kautlabunga engineer om te chuan thirlen hi an muemo an don lo thu an soive thunga P&E truck driver te poin aizola tranga an phur lo thu an soive bokane Korta document helua tarlan ani danin Kau Electric Subdivision a SDO Engineer Laldong lian a chuan heng thirlen lum somruk paruk te hi adongin a hmang ti SE hena kumsang ni le pakhata khan ziakin a reporta adong ngem ti fianom lovin Engineer lal nun moya sailo chuan thirlen hi leyangin a chinchia ve ta boka RP processing unit te hian thirlen bill hi pahni an siamin cheng nuai thum sing rukle sang thum man ve angin an dane bill pek chuana hi Serchi Power Division cash book a tarlan ani boka thirlen man pek chuani si atak mu tu rom lo thu boi chu aron chuak ta engineer lal nun moya sailo CEP&E le engineer lal dong liana SDO P&E department te baka sopan kumar roi telaka eiruk le kai noi dang thubuai chu zialu anitane he thubuai hi kumsang ni le som paruk khan korta luta
engineer lian sang thiamin mi pali te chu thiam chantir ania court chuan fin fiana thatok court chuan fin fiana om thatok lova adani court thutlungna hian lungoi lovin state sarkar chuan Guwahati High Court Aizawl bench a appeal le a High Court chuan ngai tuale turia High Court chuan ngai tuale turin a hriatir hnuah kumsang ni le som pasari tangkhan special court chuan angai tuale ta ne document le tongka a fin fiana te mangin engineer laldong lian a hian SDO ani lai hian thirlen adong lowa ma se sopan roya hne na trum ni a leinai ro engineer lal nun moya sailo hne na hian athon thunga engineer lal nun moya sailo hian thirlen rol somruk paruk supply order aziak ta ni atia fin fiana rang atangin thirlen leina man pek chua chungchanga hian engineer laldong lian le supplier sopan kumar roi te chuan poyan khoi nge ni hriain court chuan thiam lo kumina a chantir ta an pahni hian kumni chung tanga sungman ti ching penzat ve choi turati ania an pahni hian an poisa choi tur an pek theilo chuan ni som kodang tan belle turin court chuan atiboka court sangzo ka an kal theinan bela chua phalsakan ni bokane heti la hian engineer lal nun moya sailo we ro chu thiam chantir ani thung voin khan court chuan engineer lian sanga PWD engineer in chief lui chu thiam lo a chantir vele ta hei hi chu post tender contract tidang lamna chungchanga khan ani ve thung court in atarlan danin mini hydel project a tender chua chu contractor pasarin andila chungzinga a hniam lampalina Eastern Overseas Corporation EOC ta chu thok tura thlanania khatilaya PNE chief engineer lian sang hian terms and condition azom lo wangin EOC ta chuan ham thatna an nei phaba ka contractor thanton hnuwa tender terms chu tidang lamin central PWD manual zom hlohnaah ni tiapunia heta hian tendera GCC contracta security deposit te chu pai ania payment terms po thak danglam ania terms and condition ti danglam hi palia om niap tarlan ani heng ti danglam hian contractor te ham thatna apek lain department in contractor te laka thuneina anei ro chu alakiang thung tiapunia ti danglam awang hian mini hydel project pahni te hi kolphet ha siam chuak theitura pe fel ani hmain contractor te chuan an poisa hmutur zong chu an hmu thowa kumsang khazakwa somkwa pasaria khan EOC hna hian tuipang lui mini hydel project atan hian cheng nuai zahni somsari pahni chuang pek niin kautlabung mini hydel project atan hian cheng nuai somli pathum chuang pek chua ani ve bokane heng mini hydel project pahni commission na tur chungchang hi kumsang ni le pakhat khan state guest house Aizawl soihovin thutkhom ania meeting resolution a tarlan ani danin kumsang ni le pakhat February thla zo fel turane maset hoktu EOC le GILKES UK engineer te chuan an chhun zom tolova atira hydel project bunte enchin le commission ETC antimaya inremna general conditions of the contract GCC chu ti danglam hani wangin PNE department chuan EOC hi zofel tura thupeturin thunei na anei tolowa hewang hian rei takan khotlaya tuipang lui hi kumsang ni palia le kautlabung hi kumsang ni paruka anzo fel chawane hemi chung kumsang ni pakhat atanga sang ni paruk hian Mizoram Sarkar chuan kolphet ha ansiam chua theilawa wangin cheng nuai sang khazariat somthum pakua point pakhat bial asum hmu turang chu a hlo nia chutania asum hlo hi kolphet ha ansiam chua dan cho chuana tanga chutane
tuipang lui mini haidel project hi kumthum le thlako chung cholsan niin kolphetha siam chualo wanga sum hloza chu cheng nuai zariat somruk pakhat chuanga chhut tania an chol reizok na kautlabung mini haidel project hi kumli le thathum cholsan niin sumluang ralza chu cheng nuai zakwa somsari pasari anga chhut ani ve bok heng sum hlote hi terms and condition ti dang lamta ka wanga khan da niin engineer lian sanga chu poi khoi tu apu anita ne he thubuai hi kantar lanta kang khan prism te fir thelua tranga intranania hunrei tak ngai tuanin thurhetu thanhem tak korta thuzo fia ania Sorkar lamin thir len chungchang nen khan thurhetu mi somli pakhat taneya poi khoi tua pu lam hian mi panga an nei ve bokane thiam lo chantir engineer lian sanga engineer in chief retired thi voin khan tanina dalu ngalania sentence hearing hi ahranga nei le turniin a hremna puan zaraniang heti hian kautlabung le tuipang lui mini haidel project a poi khoya pu mi palizinga mi pathum te chu thiam lo chantir ania mi pakhat chu thiam chantir ani ve thung anti corruption bureau khan pne engineer telaka thubuaiah ziak lut khania mi pali te ti lo midang zong chu thubuaiah ngai tua tira khan an thiam lo na om lo tin chhuwa zalen an lo ni to bokane thiam lawan chantir te hian court sang zoka an khinglet donem ti hria talani lawa an khinglet to lawani chuan a hun laia soi hlole chaizui hlo em he thubuai hi thangkhat lian zet nuwa chinfelin a omdon ta niin alangane